a re rapeleng. Re laletsa mahlo a rona dithabeng. Methuso ya rona e tla tswa kae? Thuso ya rona e lebitsong la Jehova, ya entseng mahodimo le lefatshe, mme a boloka nnete ka ho sa feleng. Amen. Phutheo e halalelang a kelenao mohau le kgotso ke Modimo le ntata rona e leng Morena wa rona Jesu Kristus. Amen. O seng ona ha re kena ka hare ho tshebeletso ena, re kena re tlo rorisa Jehova. Ha re kena ka hare ho tshebeletso ena, re kena re tlo rorisa Mesia wa rona. Re le ditjhaba tsohle tse farolohaneng, re le batho ba farolohaneng, re tiantshitswe ke mohau wa Modimo. Ke ka ho tshwanelang ho ba re amohelane ka ho bina Hosanna 100 tsohang kgephutheho na le robaletseng, haeba le sa utlwi moya o motle.
Botsedi a re duleng fatshe. Dumelang. Kgotso e be le lona. A re tadima mo pesalomeng ya mashome a mane le metso e mebedi. Pesalome ya bana ba Kora mo re ba buang ba re jwalo ka kgama e labalabela metsi a melatswana. Le wona moya wa ka o labalabela jwalo. O labalabela wena Modimo. Moya wa ka o nyoretse Modimo. O nyoretse Modimo ya phelang. Ke tla ya ho yena neng kapa neng, ho Modimo ya phelang. Le rona o sengwana moya ya rona e nyoretse Jehova ya phelang. A re minele Hosanna 207. Jesu morenaka o nthekile ka madi a ke tsebra e tsebana Jesu 207. Ha re sa e tsebe a re bina Hosanna 74 la e tsebe. Kama di untekile amai amahle sefa pano wanjela ataba ya butlokwa Jesu ke ya leboha ataba ya butlokwa Jesu ke ya leboha. Rena anse morena yoku mamela wena o sebe ya fetuna pelo yaka wena o sebe ya fetula pelo yaka wena. Kama tuwahote ontu tebotepei tele nyahauka veka kei Kamo hele morena kei tela pedao Kamo hele morena Jesu kita petita Sote te udibata Mola ya bobe bote Pelo ya ka iwele Ala pamato aga Aho na obona Ala pamato aga Aho ne obona Kita petisa Sote kanto vivata Mola ya bokoprote Pero ya cabo Ala pamato aga Apo neo bona Ala pamato aga Beho bona Kreste ala famatlo aka atsebo bona Hore ke tsebo phethisa tsohle ka ntlong ya hao. Ha re tswela pele ho Pesalome ya 1313 bua mantswe a reng boka Jehova rorisang lona batlanka ba Jehova rorisang lebitso la Jehova ho bekwe lebitso la Jehova jwale o ya o sa yeng kae lebitso la Jehova ale ko le roriswe ho nka botjhabela o isa bophirima le rona wa tshwanela a ke re roke lebitso la Jehova o tswa botjhabela o isa bophirima ka mmele pelo le moya Hosanna 159
sa o amohele mmele ona wa re o fang ho bane re iketsa sehlabelo ha re tadima o mo pesalome ya mashome a tsheletseng a metso e tsheletseng fumana mantswe ana a reng phamisetsang ho modimo o meho ya lona ya thabo lona mafatshe otlhe rokankganya ya lebitso la ona le o tlotlise ka dithoko e reng o modimo mesebetsi ya hao e tshabeha hakakang ka baka la boholo ba matla hao dira tsa hao di ipea ka tlase ho wena lefatshe lotlhe le tla o kgumamela
le o binele le ho dise lebitso la Jehova le rona lefatsheng lotlhe a re mo khumameleng re ho dise lebitso la Jehova ha re bina Hosanna 341 la lahon.
ha motho ya jwale ka Jehova thabong le botlhokong o ba le rona o lala le rona. Ha re rorisa Jehova mo pesalomeng wa hae wa 148 re bokang Jehova. Rorisang Jehova mahodimo mo roriseng mo phahameng ba sebaka. Mo roriseng lona mangoloi a hae kaofela. Mo roriseng lona makgotla a hae kaofela. Mo roriseng lona letsatsi le kgwedi. Mo roriseng kaofela. Lona dinaledi tse kganyang. Mo roriseng lona mahodimo a mahodimong. Le lena metsi a hodimo a mahodimong. Tsotlhe tseo a ke di rorise lebitso la Jehova. A ke re rorise lebitso la Jehova. O simpoloke, Jehova o neile pelo e ntle. $259, a wena yona today. You three, ke fete. Ba sitwang ha ba bolellwe dipolelo tsa Jehova. Hobane ba CWL ba na le modise. O sinkele. Awa ngodi.
o sa tla mpaballa le bophelong bona. Ke ka hoo re reng ba ske ntate o ske wa fela pelo ha ba ntse ba kgeloa bo senke. A re emeng re tiise bomong ba rona o Jehova. I stand tall. Together with animals, trees, and rivers, we are one living community, belonging to the earth, our common goal, guided by the Spirit, we are as a family. Motu ki motu ka batho. Amen. Hosanna 3:10 ki sikilo ki Jesu ki ditsuye. Arbileng fase. A re fumaneng kakaretso ya molao wa Jehova o tswa bukeng ya Leviticus. Kakaretso ya molao wa Jehova re tla o fumana o tswa bukeng ya Leviticus chapter 19. Leviticus chapter 19 temana ya pele le tse latelang. Re e fumane yona e baleha ka mokgwa le tsela ke ena. Jehova a boela a bua le Moshe a re, bolella phutheo yohle ya bana ba Israele, o re o bona halalelang o bane ke ya halalela, nna Jehova, Modimo wa lona. E mong le e mong o lona a hlonephe ntatae le mmae, mme le boloke disabatha tsa ka, ke nna Jehova, Modimo wa lona. Le ske la rapela medimo ya lefela, mme le ske la iketsetsa modimo ya ditshwantsho, ke nna Jehova, Modimo wa rona. Jehova ha ele modimo wa rona o le jwalo, rona batho re tswela pele ho etsa dibidibidi teng. Hosanna 114.
Baratiwa ba morena wa rona Jesu Kristus. Jehova ha tadima Israele mo e leng teng, bua le bona ka mantswe a tswang molomong wa moprofeta Ezekiele, kgaolo ya 36. Bua le bona a re o bona ke tla le lata ditjhabeng, ke le phuthe mafatsheng otlhe, ke tle ke le busetse naheng ya heno. Ke tla le tshela ka metsi a hlwekileng hore le tle le ntlafale. Ke tla le ntlafatsa hore le hloke ditshila tsotlhe tseo lona le ditshwantsho tsotlhe tseo lona. Ke tla le nea pelo e ntjha, ke kenye moya o motjha ka hare ho lona. Ke tla tlosa pelo ya lejwe nameng ya lona, ke le ne pelo ya nama. Ke tla beya moya wa ka hare ho lona, mme ke tla le tsamaisa dikomelong tsa ka, ke etse hore le boloke ditaelo tsa ka, hore le di phethe. Modimo wa rona o a re netefatsa, hoba o tla re hlatswa, a re tlose ditshila, a re ntlafatse, a re late ka hare ho ditjhaba ka hare ho badiradibe. Nna le wena o a tlameha kampo wa tshwanela hore re ikatametse ho Modimo wa rona, ya re tlhonolofatsang, ya re netefatsang hore o tla re tlhwekisa ka ho etsa boipolelo ba tumelo ya Bokreste ka mantswe a reng. Mobi wa lehodimo le wa lefatshe. Amen. Hosanna 238 ke dumetse ho morena, ke mo neile pelo ya ka, o e neetse ho mpoloka. Ke mo neile pelo ya ka, o inetse ho mpoloka, ke mo rata baketsena le fulaha la bedisa rato la tabisa le
Bontate dumela. Taba ya lona ke. Bomme dumela. Hi guys. How's it? It's cool, eh? I don't know how to go further. That's all what I can say. Ona le motho thoko wena ke. E re wena ke na le tsotlhe ka mohau wa Modimo. Ar dumedisana re na le tsotlhe ka mohau wa Modimo. Sefokang si Otsengwa URCSA Otsengwa URCSA Otsengwa URCSA. A ke tsebe ke URCSA e feng e le yang e. A se Akasia ya ke tsebe. Maybe ke a Varambat or ke a scale a ke tsebe ke ya go kae. Ya Motla.
A ke tsebe ke ya go kae. Dumela. A re rapele. Modimo ya halalelang. Wena re tsebang o ba re fumana sethabelo setulong sa hao sa borapedi Jehova. Re bitsa wena Modimo wa Israele o ba Modimo wa Jakobo. Re bitsa wena o seng wena Modimo wa rona o bana o Modimo wa bontata rona o Modimo mabaka dumelala sa dumele. Re Jehova Modimo wa rona ka matsatsi ohle o tsebe o re etella pele morena wa rona. O tsebe o re ruta o re hlweke le botshepehi bo be teng ka hare ho rona Jehova. A ko re bontshe tsohle o re senolele tsohle tsa mmuso wa hao wa mahodimo. La re la hara dikotsi Jehova ya halalelang. Tlhaisa thuso rona. Hobane o Modimo ya tsebang ho ba lehlakoreng leo re tla emang ho lona ke le jwang. Lehlakoreng la nnete, lehlakoreng la thuto ya mmuso wa hao. Mme ha re le hara meleko Modimo wa rona. E ba wena ya tla re potapotang, ya tla re matlafatsang. La re le ka hara menyakallo Modimo wa rona re tsebe ho hopola ka dinako tsohle. Re tsebe ho ba wena o Modimo ya re ratang, o Modimo ya re tsamaisang. O re etsetse ka melemo ka dinako tsohle. Hobane re le bana ba hao. Modimo wa rona, qetellong mme re fallele ho wena ntata rona. Re fallele ho wena hobane lentswe lena le tla balwang a le ke le behe ditholwana peleng tsa bana ba hao. Mme le ahe ka hare ho bona. Hlekise dipelo tsa bona. O ba matlafatse ka mohau wa Kriste. Amen. Phuteo ntumelle ke boele ke o dumedise ka lebitso la mmoloki wa rona e leng Jesu Kriste. Amen. Congregation, allow me to greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Ke nako yeo ka yona ke boetseng ke kopa kampa ke kadima motsotswana o sa fetseng pelo o re o tle o be le rona. This is the time where I seek and I ask and I request for your attention. Mo kereng a ko khefutse a nyenyane o dule ka tlase o sefate sa tumelo. Where I say to you, rest and relax and sit under the tree of Mo faith. tlanyang qoqoto tsa hao ka lentswe la Jehova. Where you will quench your thirst with the word of God. Jwale ka botena ba robile monakedi tshimong ya tshwene ba ija lekomo. Just like the people who usually sit and relax. Le nna ke re ke a tseba di ora di se di fitile matsatsi a fitile. I say, I know that the hours have passed and the days have also passed. Hlomong le le kgabunyana le se le tseba ho kgasa ho tloha mola re kopanang lentsweng la Jehova. Maybe even the little child knows how to crawl when we meet in the word of God. Seng ona ntumelle ke be ya tla o tlhodiang ka o bua le ka o bala lentswe la Modimo. Allow me this morning to make noise and read the word of God. Lentswe le tswang molomong wa maapostola Paulo se bukeng ya diketso. The book from the lips of the Apostle Paul in the book of Acts. Diketso ko wa bohlano kgaolo ya mashome a robedi a metso e robong. Acts chapter 5 verse 29. Diketso wa bohlano kgaolo ya mashome a mabedi a metso e robong. Acts chapter 5 verse 29.
batho ke rata mo lokiwa ke sewa o tlo tseba ke sa dibe o tlatsitse pelo ka re rata moloki wa rona a re ifumane a ko e bale ka leleme la puo ya Senyesemane e mong wa rona a re qotsetse yona ka puo ya Setho. In English, it reads as follows, verse 29. But Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Ka puo e nngwe le ya Setho. E ka gona o mamelwe modimo o ena le batho. We ought to obey God rather than men. Buka yena ya diketso o thwe ha e ngodiwa e ne le dibuho bakeng sa gospel le thuto ya bokreste. This book, it is said that when it was written, it was the combination of Christianity and the gospel. Buka yena ka nako yeo e ngwadiwang ka yona e ne le nako yeo ya nako ya Roma kampo Paulo se a le tšhanganeng Roma. It was written at the time when Paul was in jail in Rome. Ba bang ba tsebi ya dithuto tša modimo ba re buka yena ya diketso le ya moefangedi Luka di ngwaditswe ka nako e le nngwe. Bible scholars tell us that this book of Acts and the book of Luke were written at the same time. Bile o na le totobatso e tletseng goba buka yena e ngwetswe ke ngaka Luka ka sebele. There is also emphasis that this book was written by Dr. Luke himself. O thwe a ngwala buka yena moefangedi kampo ngaka Luka o na e ngwalela the Gentiles. It is said that Dr. Luke wrote this book for the Gentiles. Ka nako yeo batho bao a ba ngwallang yona ba ne ba le tulong ya Antioco motseng wa Syria. When he was writing this book, the people he was writing it for were in Antioch. Qetellong ya lengolo lena la buka yena ya diketso. In the end of this book of Acts, E bontsha oba ka nako yeo buka yena e ngolo Jerusalema o ne a ntse a eme. it shows that when this book was written, Jerusalem was still standing. Ho thwe tempele ne ntse e eme ka nako yeo. It is said that the temple was still standing. Le Paulo se o na le teng ebile o na le totobatso ba Paulo se o na le tšhanganeng. There is also emphasis that Paul was there and he was in jail. Ha buka yena mongrana Luka kampo ngaka Luka a e ngola ka nako yeo. When Dr. Luke was writing this book at the time, ditsebi tsa thuto ya modimo di re o ne a tiisetsa bodumedi ba Theophilus. Bible scholars tell us that he was strengthening the religion of Theophilus. Hape ha tswela pele o re o lefatsheng la ka kwano o ne a tiisetsa kopano ya badumedi. It is said that at the same time he was uniting the Christians. Ya ba mohlodithero wa buka yena Paulo ke moefangedi Luka o totobatsa oba ho be le kopano ditšhabeng tsa badumedi. And in the main theme of this book, it is shown that the apostle or the Dr. Luke was uniting all the believers. Ha re tswela pele e hlalosa oba Theophilus yona e ne le lebitso la Bagerika ebile le yena e ne le mojuta wa Mogerika. It is said that Theophilus was a Greek who was a Jew. Lao le jwalo e bontsha oba Theophilus yena o ya ka morena Luka e ne le ngwanana ya ne antse a thekesela tumelong. According to Luke, Theophilus was not so strong in his faith. Ke ka ho a neng a mo ngwalla
Paulus o mo ngolla lengolo lena hore a mo tiise tumelong ya hae. This is why Paul wrote this letter to him to strengthen him in his faith. O mo tiisa o ba ha tsamaya kampa tswela ditjhabeng mane Antioch teng mo a tla ba le teng a tie tumelong. He was strengthening him that when he gets to Antioch, he should be strong in his faith. Empa temaneng eo re badileng ho yona. But in the verse that we read, Mo re kopanang le Paulus e ka khona re utlwe modimo ho ena le batho. where we meet Paul saying that we ought to obey God rather than men, Mantswana Paulus o a buile a le kgahlanong le babusisi kampo batlatlapi ba hae. he was saying these words against the governors or his killers or Otwe batlatlapi bana ene le ba prista ba baholo le ba sadusi. it is said that the people who had held him hostage were governors. Ha o tadima hantle o ba ke ka lebaka la eng buka ena e ngwadilwe kampo a bua mantswe yana. When you look at why this book was written or why these words were said, Ha re sheba re bala pejana re fumana o ba Paulus o bua mantswe yana o bane ba sadusi le ba prista ba baholo bane ba tletse mona. when we go forward, we find that the priests were in that area. Me ba sadusi bona le ba prista ka lebaka la mona wa bona ba ile ba latlhela ba apostola ka hare o torong ko kampo changaneng. We find that the priests had thrown the apostles in jail Ba because of their prista le ba jealousy. sadusi bane ba sa rate ha ba apostola ba ruta thuto ya modimo. The priests and the others did not like it when the apostles were teaching the word of God. Bane ba sa rate ha ba apostola ba ruta thuto ya nnete. They did not like it when the apostles were teaching the truth. Ke ka morao ba taba tsena ha di etsahala. This is after all these that happened. Monna e mongwe a nang a bitswa ka lebitso la Ananias eo le mosfumadi wa hae Safira. This is where a man who was named Ananias and his wife Sapphira, Bane ba rekisa serapa kampo tshingwananyana yo baneng ba itlhokometse. they sold a small land that they were looking Kato after. e bebele ere ha ba qeta o rekisa ba fumana tjhelete eo ha ba ka ba isa o beng ba And bona. after selling this small plot of land, they did not take the money to the owners. Yaba Paulus ya kopana le morena Ananias wa mmotsa hore ke ka lebaka la eng o sa ka wa tlisa tjhelete e feletseng o mong wa hao. And when Paul meets with Ananias, he asks him, why did you not bring the whole money to your Yaba owner? Ananias wa tshoa o ba Paulus o tsebile jwang taba tsena a khea a wela fatshe. And Ananias was scared as to how did Paul know about this, and he fainted. Bebele ere a shwa. And the Bible says he died. Mofumahadi wa hae le yena o utlwa taba tse jwalo ba monna wa hae o shwele ka wa khea. And when the wife heard that her husband died from fainting, Le yena a wela fatshe a shwa. she also collapsed and died. Ke mo o etsahetse hore ba sadusi le ba prista ba skebe ba rata ba apostola. This is where it happened that the priests started disliking the apostles. Bane ba ba latofata ka o tlisa thuto ya Jerusalema ya lebitso la Jesu Kriste ka hare ho motse wa Jerusalema. They were accusing them of bringing the knowledge of Jesus Christ to Jerusalem. Bane ba ba latofata ka o ba tlisa lebitso le thuto ya nnete ya motho ya kileng a tshollwa madi. They accused them of bringing the knowledge and the truth of someone who once spilled blood. Ka mantswe a mang bane ba ba latofata o ba tlotsa motho o wa bona ka madi. In other words, they were accusing them that they were
smearing the town with blood. Bebele e tlhalosa ho ba apostola ba kile ba otlwa ba tlatlapua. The Bible explains that the apostles were beaten. Ha ba qeta ho etsa jwalo ba ba lahlela tjhanganeng ka lebaka la ho ruta evangeli. And after being beaten, they were thrown in jail for teaching the Ha o word of bala e re God. lengelo la Jehova la tlela Paulos le ba apostola ba le tjhanganeng. When we read it, it says the angel of God came upon the Apostle Paul when he was in Lengelo jail. ilena le fumane menyako ya tempelo e kwetswe. The angel found the doors of the jail locked, Ya la ba lokolla. and it opened the doors. La laela hore menyako yeo ya tempele e bule ba tsebe ho And feta. it instructed that the doors should be opened that they may pass. Jwale ha batho bana ba ntse ba le mo tjhanganeng. And when these people were still in E jail, hlalosa ho ba Basadusi ba ne ba beile balebeledi ba ba apostola moo. it explains that the people, they had the guards by the jail. Baprista ba baholo le Basadusi ba beile batho ba lebeletseng tjhangane The eo. priests and the others had put people who were Ere guarding ka the le leng la jail. letsatsi ba baholo ba baprista ba re o ke o yo shebellwe hore na ba apostola ba kae. On one occasion, they sent forth that they should check where the apostles were. Bebele e hlalosa ho ba itse balebeledi a ba bula menyako ba bona ba fumana ho se letho. The Bible explains that when they opened the doors, they found that there was no E ne le one. semaka se seholo hobane ba ne ba beile banna ba dinatla. It was shocking because they had put big men. Empa Bebele e hlalosa menyako e ne e sa robuwa o ne o sa etsala letho empa ba apostola ba ne ba le siko ka hare ho tempele. The Bible says that the doors were not broken or open, but the doors were open and there Ba was no one ipotsa ho ba o inside. etsahetseng a ma apostola ba le siko ka hare ho tempele. And they were asking themselves what has happened. Temaneng ya mashome a mabedi le metso e mehlano e hlalosa ho ba ha ba ntse ba maketse ho ba o etsahetseng ka hare ho ka banna bana ba ba In apostola. verse 25, it explains that as they were in shock as what happened, Bebele e hlalosa e mong wa banna a re o bona batho bao le ba batlang ke bane. the Bible tells us that one of them told them, the people you are Ba seeking eme are ka hare ho over there. tempele ba ruta setjhaba lentswe la Modimo. They are standing in the temple and they are teaching the people the word Ke of God. bane ba eme ka hare ho tempele ba ruta setjhaba lentswe la Modimo. They are in the temple teaching the people of God the word Ke mo of God. baprista ba baholo ba ne ba le Basadusi ba ipotsa ho ba tswile jwang ka hare ho tempele. This is where the high priests were asking themselves, how did they leave the Ba jail? ipotsa ho ba ke nnete na lengeloi la Jehova le ya phela na. Is it true that the angel of God is alive? O tlhalosa ho ba ya ba o romela ba bang ba banna o ile o ba lata kapa o ile o ba bitsa. It is explained that they sent some men to go and fetch them and call Hore them, ba kgutlele ho bona. that they may come to them, Hore ba tumele ho that they may bona. come nearer to them. Ya ba ba apostola ba And the tla. apostles came. Ke mo re kopanang le mantswe ana a mo apostola Paulos. This is where we find the words from the apostle Paul. Ha ba ne ba mmotsa Basadusi bana ba mmotsa hore o tswile jwang ka hare ho tempele ena. When the priests were asking, how did you leave the Ha ba ne ba temple? ipotsa o etsahetseng ka wena o tswile o ruta evangeli ka hare ho tempele ya When they were Kriste. asking what happened to you, how is it that you are Paulos teaching? wa ba fetola. And Paul responds, Ore e ka gona. he says that Re utlwe Modimo ho ena le batho. we ought to obey God rather than men. Ke mo Paulos a buang le bona. And Paul speaks to them. Dumelle ke bue le wena ngwaneso. Allow me to speak to you, Ke rata brethren. ho bua le wena tsatsing lena. I want to speak to you Ka today mantswe a Paulos. about the words from the apostle Wena Paul. mohlomong tsatsing lena o tla bo kena ka hare ho lekgotla la kereke. Maybe today you will Wena be
inducted into the church council. Maybe today you are coming to this temple, you are heavy laden. Oh, you grandmother who walks into the church but you are not sure. I want to speak to you the words of Paul. He says we ought to hear the word of God rather than men. Paul explains that a person does not have the truth. Paul explains that a person is shaking. He explains that naturally a person is shaking. As people, we are very, we are as people, we are not straight. We have many mistakes. He says as people, we are jealous. You people are jealous. You people. You are jealous because you are ruled by nature. You are jealous and you are ruled by hatred. You people. You hate the truth. You people. You are afraid of the truth. Even when you teach the word of God, you don't listen. You like what you hear from the Sadducees. You want what you hear from hearsay, not the word of God, the word of Jesus. No, that you people have the power, but your power does not surpass the power of Jesus Christ. When Peter explained to the priest, when he explained to the high priest, he says, with listening to you. He says, it's enough for listening to you. Shut us down. But just know, you will not shut out the word of Jesus Christ. You will not shut us out. You will not shut out the truth of Jesus. Yes, you tried to shut us out, but God who is able, God who is jealous, has used his angel, and he opened, and he went through, and he was a baptism God. He went through where there can't be God. He went through where you cannot enter. For us as a people don't have truth. You don't like to believe. As me, Paul, I will listen to God rather than people. Your power as people is limited. You people. There comes a point where your power cannot overpass God's power. Your power as people is the power from the earth. Us as a people, we need to listen to God rather than people. For people have their own things. People are not trustworthy. People are not steady. Naturally, people, they are swaying. Naturally, people, they are swaying to where there is no truth. Naturally, people have no truth. A person inside of him has no God. This is why I say to you, I'd rather listen to God than people. I speak to you, man who is going to the church council, woman who is going to the church council. I speak the words that you may say when you enter into the church council. Kitlalatela Jesu and not a person. Do not listen to a person, for they will turn against you. They are like lightning or a chameleon. When the Bible explains in the book of Revelations, it says a person is not cold and is not hot. The church of Laodicea,
a person does not have the truth. Even Brenda Fassi knows the person. Says a person turns. A person changes. A person you cannot trust. You cannot confirm a person. A person changes. Brenda Fassi knows a person. He says a person. Yesterday was like this, tomorrow is like this. A person changes. A person changes. A person is like a bank statement. There is no truth in a person. I would rather trust God and listen to God rather than people. I speak to you, oh mother. You who say, I heard when you called me. I heard when you said I should be part of the church council. When you said I should be part of this. I say to you, listen to God rather than people. For it is by the grace of God, it is the grace of God that chose you. Listen to God rather than people. Listen to the grace of God. For it is one that will protect you. Listen to the grace of God. For it is one that will piggyback you in times of trouble. The Apostle Paul says, I would rather obey God rather than people. For it is the grace of God that you had to piggyback me and took me out of jail, out of this jail from the services, and put me in the temple. And I was able to speak the word of God. The Apostle Paul had the truth. He trusted the grace of God. And he knew that the grace of God cannot be compared. He trusted it in all things. Yes, dear mother, who will be in the church council. Yes, oh man. Yes, oh person. Know that there is no truth that is more than Jesus Christ. For Jesus Christ is the truth. The truth is Jesus Christ. The Apostle Paul, when he tells us, he said, he said, I've taken Jesus. He said, I've taken Christ. For Christ is the truth, the way, and the light. Christ does not look at the person's resemblance. Christ does not look at your status as to what you are driving. Christ does not look at what shoes you are wearing, whether you are wearing a stocking or a stiletto. He is the truth. He is the way of the truth. He doesn't care what shoes you wear. When you have taken Christ, you've taken a whole way. He's not shaken. When they wanted to kill him, he was in Golgotha on the cross, where they said, save yourself. He did not listen when they said those things. When the destroyer said, save yourself, he did not agree, for he knew that his Savior liveth. He knows that his Savior lives. Even Pilate knew the truth. Even you, brethren, who are in this temple, I say, allow Christ to use you. Enter into the church council and allow God to drive you in this church council in Akasia. Allow the grace of God to be with you. Let it not be the grace of a person. For a person changes. A person will change on you. People have different colors. Left and right. Sometimes they go left and sometimes right. It's a person. Listen to God and obey God. Even Black Mambazo says the same. He says, I don't know what I will do with the person. Because a person does not change.
fetoka. person keeps Black changing. Mambazo ya motlhalosa hore wena motho o tlhala o phenduka. Black Mambazo says a O le person rata keeps dimo wa changing. fetoha. You are a Ke chameleon, ka hoo you ke keep re changing. tshepeleng Jehova. This is why I say trust Tshepeleng God. Modimo. Trust God. E ka gona bana beso. Yes, beloved. Utlwang Modimo. Listen to O God ena le batho. rather than people. Le Johane ba ne ba mo latlhela setleketlekeng sa Patmos. When they threw John into Ha ba ne the ba mo latlhetse wilderness, ka hare ho setleketleke sa Patmos. when they threw him in the Ba ne ba nahana o tla wilderness, fetoha. they thought he would change. Empa ha ka fetohela ho bona. But he did not Ke mo a change. ngwadileng buka ya tshenolo. This is why he wrote Hobane the o book tswetse pele a of fetohela ho Modimo because he wa hae. continued and Hobane changed in Modimo wa hae a God. ke ke ya molao. For God will never leave him nor forsake him. Kreste Christ o re ke neilwe borena says, I've been given the kingdom lefatsheng lotlhe in the whole world, lehodimong le lefatsheng. in the heavens and the earth. Ha e le lona batho And you as le people, ke ke la nketsa letho. you will not do anything to me. Lena batho You people, le se ke la sisinywa ke dintho tsa lefatshe. do not be shaken by the things Hobane of ha the di na world, nnete. for they are not truthful. O etsang jwale ka Paulos ya hlalosa lengwalong la hae la Bafilipi. Do as Paul did in the book of O re Philippians. nka etsa tsotlhe ka Kreste ya mphang matla. He says, I can do all things through Christ who strengthens me. O re ba tla bua ka dipuo. He says they will speak all the languages, Empa ha ke na le Kreste but when I'm with Christ, ke na le tsohle. I have everything. Ba tla di etsa tsohle. They will do everything. Empa ha ke na le tumelo ya Kreste But when I have faith of ke Christ, na le tsohle. I have everything. O bue ka mantswe a Paulos. Speak the words of Paul, Wena ngwaneso. you brethren. Bue ka mantswe a Paulos o seng ona. Speak the words of Paul O re this tla morning mamela Modimo. and say, I will obey God O ena le batho. rather than people. Le motho ya ka ba o thoko wena. Even the person next Le ya ka re to you, mohlomong wa o if they eletsa. try to Ha advise ikaba you, dikeletso tsa hae di jwalo ka tsa Akitofele. if his advices are like those of Ahithophel, Di etse le fela. just do them. Di etse le fela keletso tse o bolotsang. Just do away with those O mamele advices Modimo. and listen to God O ena le batho. rather than people. Le rona lefatsheng lena. With us as A re people, mameleng Modimo. let us obey O ena le God batho. rather than people. Hobane Modimo ke ena a tla re For tshireletsang. God will protect us. Modimo ke ena a tla re tiisang. God will keep us steady. Ke ena a re tla kenang le yena dithapelong tsa rona. He's the one that we will enter with in our Re prayers. dule le Modimo lentsweng la hae. Let us sit with God in Re His word. tlhokomele mohlapo wa hae le kereke ya Let us hae. take care of His Hobane ke ena ya tla re of His head, pholosang. for He will save Re us. tlhokomele kereke ya hae. Let us protect Jwalo ka His Paulos a church, itlhokometse. just as Paul protected it. Amen. Amen. A re etelle pele ka thapelo. A re rapeleng. Modimo ntate, Modimo mora, Modimo moya o halalelang. Ntate wa rona ka baka la Jesu Kriste. Hoseng ha letsatsi wena ntate matla ohle. O dutse tironeng ya hao wena Jehova. Rona bana ba hao re lefatsheng. Re tla ho wena tsatsing la kajeno. Ka boikokobetso le ka hlompho. Re leboha ntate matla ohle. Ha o re tsositse hoseng ha tsatsi la kajeno. Wa re jara wena seabi sa mahlonolo. O tseba mo re tswang teng. O tseba tseo re di siileng mo re tswang teng. O tseba mahloko a mebeleng ya rona ao a neng a ka re thibela hore re ske ra tla nqalong ya hao. Fela wa re pepa Jehova. Wa re jara. Wa re fihlisa. It was for your purpose, O God.
o ne o batla re utlwe lentswe la hao, lentswe la hao le matla, lentswe la hao le re hopotsang wena Jehova, hore re mamele wena e seng batho. Batho ba tla ka maleme a tswekere, batho ba re sebela mantswe a monate ao re nahanang hore a re aha. Fela you, God, know better. You know their intentions. O tseba seo ba re nahanelang sona ka rona. You said in your word, I know the plans that I have for you, the plans to prosper you, the plans to make you well, and not to harm you. Tsatsing la kajeno ntata Matlaohle, lekgotla la kereke ya Akasia le tlo behwa. E ba le bona wena ntata Matlaohle, o ba fe mohau wa hao, o e leng kwetsa ntata Matlaohle, hore ha ba tlo jara joko ena e ba tlo e jara, wena o ba bebofaletse yona. Lentswe la hao ho Mateo le re, ye that are heavy laden, e tlong ho nna ke tlo le fokoletsa joko ena e boima. Le be le tsho hape ho Philippians le re, be anxious for nothing. Ke a rapela ntata Matlaohle hore mantswe re a utlwile, le gabunyane la hao ke lena ntata Matlaohle, re a mo utlwa o a kgohlola. Fela o eme ntata Matlaohle, a re sebela lentswe leo o mo sebetseng lona mo matlafatsa ntata Matlaohle. We pray for him from the crown of his head to the soles of his feet. O mo fodise wena Jehova, o mo fe matla. Replenish his strength ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta ya tlo khutlang haufinyana. Amen.